nibyo ni tariki 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2025 kabisa n'umutaramu Bosco tugarutse mu tuntu twacu abataramu n'abataramu kazi muri mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda Uganda Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'andi agiye atandukanye mudahwema kutugaragariza ko mudukurikirana ndabasuje kandi mbahaye ikaze in region info twonye gufata uyu mwanya mw'abantu mwe kugira ngo turebe cyangwa se duterere akajisho kuri mo bijya mbere hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo dore ko mu kanya abantu bambwiye bati Bosco mu by'ukuri tubwirire abantu aya makuru tubwira abantu ibiri kuba ku mutwe wa 23 mu by'ukuri ko bitoroshye kandi izi nyeshyamba zitorohewe habe na busa mu by'ukuri biravugwa ko abo mu mutwe wa 23 imirambo myinshi cyane yabo yaje kurangwa cyangwa se kugaragara ijyanwa mu makamyo ivanwa mu bice bimaze iminsi baramirwano muri teritwari y'Amasisi by'umwihariko ahagiye humvikana indege zakomeje kugenda zirasa murabizi rwose bitwagiye tubigarukaho ngo burya abenshi barimo baragenda baboneka muri iyi minsi rwose dore ko mu minsi ya mbere byari bigoranye ubu aho bita sebeka mu by'ukuri bikaba bivuga ko hamaze kuba hakuzura turaza kunyarukira mu mirwano rero ikomeje kujya mbere hano muri teritwari y'Amasisi ariko reka nkubwire ko mu by'ukuri turaza kujya no muri Kivu y'Amajyepfo nkahariya muri bira bice bya Shabuna ndetse na Mwenga nkakubwira uko byifashe kugeza kuri isaha amakuru turuka za Runtukuru na yahe bimeze bite ibiri kuvugwa muri utu duce ko bivugwa ko indege za leta Kongo Fardc gisirikare cy'aba Fardc zongeye kuba zahaguruka zirimo zirutse gitutu mu 23 ese 23 yabari yagabye ibitera ahangaha ese n'ibya bitero shuma bimeze gute mw'abantu mwe ukuri kwa byose ndaje nkugarukeho cyangwa se ndaje nkuve imuzi n'umuzingo G7 cyangwa se umuryango w'ibihugu bikomeye ku isi 7 ibihugu bikomeye ku isi 7 bya mbere byongeye kugaragaza ko bihangayikishijwe ku buryo budasanzwe cyangwa se budasubirwaho n'ihohoterwa rikomeje kurangwa mu burasirazuba hano bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aho bavuga bati byanze bikunze iki kibazo kigomba kuba mu by'ukuri cyahagarara ibyo rero ni ibintu birimo biragenda bigarukaho ni ibintu biragenda bivugwa byose tugiye kuba twagarukaho mw'abantu mwe niyo mpamvu mbabwira niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone ntucikwe rwose gira vuba na bwangu dukomeze like musharinge hirya no hino inkuru ibashe kugera kuri benshi hari ababa batabashe kubibona ariko kavuga bati urakoze cyane mutaramu reka aya makuru yageze no ku bandi ibyo nabyo turabikeneye cyane hanyuma rero imitima muri comment nyungana cyangwa se ibitekerezo namwe kandi mukomeje kugenda muri comment mudutera yamudusuzangira ngo mabwire ko mba nabibonye abantu barimo bamazirane Conrad abo bita ba Dushimana Joseph abandi bagiye batandukanye bose kabisa ndagira ngo mabwire nti turabakurikirana mbabwire ni tuba twabonye kabisa ibitekerezo ndetse n'inyunganizi byanyu mugenda mutugezaho ubundi rero reka twimata tudondosha turebe uko byifashe kabisa wa muntu we kuva ahagana mu matariki ya 10 ndetse 11 kugeza none maginga ya tariki 13 amakuru aturuka ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aravuga yuko ibitero by'indege zo mu bwoko bwa CH4B zikoreshwa n'igisirikare cya leta Kongo Fardc zongeye kwibasira abo mu mutwe wa 23 ibi kandi byari byanagaragaye muri teritwari y'Amasisi mu gace Karuki nkuko amakuru abivuga ibi ngo bikaba byarasize byangije ku buryo bukomeye cyane ibirundo by'umutwe wa 23 ndetse n'amamodoka ya 23 arimo yerekeza muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo ariko ibi bikaba byarasize ikibazo gikomeye ku mutwe wa 23 benshi mu bagize uyu mutwe bari aharasiwe cyangwa se aho izi ndege zarashe ntago babashije kuharenga amakuru akaba agaragaza ndetse yemeza neza ko icyakurikiyeho cyangwa se icyabayeho ari uko mu by'ukuri byaje kurangira mu 23 ihunze ibi rero byaje gutuma igaruka nyuma kuko ibi bice n'ubundi bitari byagabwemo ibitero byo ku butaka ngo bibe byakwigarurwa ahubwo byari mu rwego rwo guca intege ndetse no gukoma mu nkokora mu 23
bafata akanya ko gukusanya imirambo. Ivuga ko imirambo isaga 200 yo mu mutwe 23 ariyo ishobora kuba yaragaragaye muri ibi bice, ariko abenshi muri bakaba barawuriwe irengero. Kuri ubu bivuga ko amakamyo y'umutwe 23 agera kuri 2 aherutse kugaragara yinjira mu mujyi wa Goma sama cyatambutse. Aya makamyo bikaba bivuga ko ngo yari amakamyo atwaye imirambo ikuwe muri teritwari ya Masisi izanwa hano mu mujyi wa Goma, ndetse kandi ikavuga ko imirambo ishobora no kwiyongera biturutse ku nkomere zakomerekeye mu bitero by'indege byumvikanye hano muri teritwari ya Masisi. Ibi bikaba bigaragaza ko umutwe wa 23 ufite ikibazo gikomeye cyane ndetse n'ihurizo simusiga ku bijyanye n'ibi bitero by'indege bimaze iminsi biba. Ibi bikaba bivuga ko n'ubundi ari ya systeme y'abanya Israel irimo irakoreshwa ngaho ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Kongo na Fardc. Murabizi ko uyu Isaka Honzag, perezida wa Israel, yongeye kuza muri Repubulika Demokarasi ya Kongo gushimangira noneho byimazeyo imikoranire na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Bikavuga ko rero kuza kwa Isaka Honzag ari ukubera yuko Repubulika Demokarasi ya Kongo yashimye uburyo bw'imirwanire yahawe na Israel cyangwa se tekinike yayo na Israel, ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye ko byatanze umusaruro mu rwego rwo kugabanya umubare w'abasirikare ba Fardc bapfiraga ku rugamba. Ubu rero amakuru akaba avuga ko umutwe wa 23 uri mu gihombo gikomeye cyo gutakaza abarwanyi benshi. Imirambo ikaba iri kuzanwa ku bitaro hano mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe amakuru avuga ko kuri uyu wa kane tariki 13 Ugushyingo no 25 haje kwimirwana ikaze hagati y'inyeshyamba za 23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Fardc, aho bivuga ko Wazalendo nayo yari kumwe na Fardc. Iyi mirwano ikaba yavuzwe mu duce twinshi cyane two muri Masisi, ariko by'umwihariko ikaba igaragara muri iri tsinda cyangwa se muri iyi groupement ya Oso Banyungu muri teritwari ya Masisi hano mu ntara Kivu y'Amajyaruguru niho tukiri. Societe civile muri aka gace ikaba yavuze ko kuva mu gitondo habaye imirwano mu mashoka agiye atandukanye muri showa za Mururu, Busoro, Ngesha, Burora, Ruwoshi ndetse no mu mirenge igiye itandukanye nyine yanga muri Oso Banyungu. Iyi mirwano rero ikaba mu by'ukuri irimo irumvikana, ndetse kandi bikavuga ko APCLC Wazalendo ndetse na Nyatura arizo zari ziri kumwe rwose na Fardc. Abaturage ibihumbi byinshi bamaze iminsi bahunga imirwano yongeye kwaduka ndetse no gusubukurwa mu bice bigiye bitandukanye. Kuri bikavuga ko ari abaturage baje kumvikana muri Masisi Centre, Nyabiyondo ndetse na Kashebere bahunga ino mirwano iri kuba muri Oso Banyungu. Ibi bikorwa byose bikavuga ko ari imirwano irimo iraba kuri uyu wa kane mu gihe amasezerano idoha abanza asa nkaho yashyizweho umukono yari agamije gutanga inzira yo gushyira umukono ku masezerano ya nyuma hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ibikorwa bya Washington bifitanye isano na Doha mu guhagarika imirwano kugira ngo bikomeze kubaho ko iyi mirwano itagira ingaruka ku baturage. Patrick Moya avuga ko Perezida Felix Tshisekedi atazigera mu by'ukuri yemera ko igihugu cye kiyoborwa n'inyeshyamba. Ku bw'izo mpamvu bikavuga ko bishobora kuba ari biri mu ntandaro cyangwa se isoko muzi y'iyi mirwano tumaze iminsi tubona. Kuri ubu amakuru kandi akaba atugaragariza ko ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo byongeye kwibasirwa n'imirwano. Muri ibyo bice mbere uko tubigarukaho hari n'andi makuru ngufitiye ku bijyanye n'imirwano hano muri Kivu y'Amajyaruguru ngira ngo mbanze ngarukeho mbere uko twisanga muri Kivu y'Amajyepfo mw'abantu mwe. Ni mu Burasirazuba bwa Kongo imirwano ikomeye imaze iminsi iba kuva ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki 12 Ugushyingo. Wazalendo ndetse na 23 umutwe ubarizwa muri ry'uruzi rwa Kongo aha ni muri Bukombo tayari ubwo twamaze kugera muri teritwari ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru n'ubundi habaye imirwano. Ni imirwano yabereye mu midugudu irimo Macazo, Manyoni ndetse naho bita Maruho. Haravugwa rero amasasu akomeye ndetse kandi ivuga ko ibisasu binini nabyo byumvikanye no kuva bimwe bizarutura bituma abaturage benshi bahungira mu bice birimo Bambo, Rusoga ndetse n'Akasharira. Kugeza kuri ubu ngubu bikavuga ko hasa naho hatari tuze rihagije byatumye abaturage bahunze bataragaruka kugeza n'uyu munota. Ibi rero akaba ari ibigaruka ku mirwano irimo iravugwa. Ni mu gihe kicanga bivuga ko hakomeje ubwicanyi bitwaje intwaro bakomeje gukora ibikorwa bitari byiza. Kicanga Muhanga niho haje kugaragara umuturage wishwe amarwamo umwuka n'abantu bitwaje intwaro. Abaturage rero bakaba basaba ko
hagira igikorwa kakarengane ndetse n'ubugizi bwa nabi bukaba bwahagarara. Tayari Mwenga ndetse Walungu na Shabunda kuri ubu hari kumvikana umuriri w'intwaro ziremereye, ariko nanone bikavuga ko uyu muriri umwinshi uri guterwa n'ibisasu birimo biraturuka kuri za drone. M23 yagerageje kwicuma ngo irebe ko yakongera gusubira muri bice bya Nzibira ndetse nanga za Rubimbe za Runtukuru. Murabizi ko bari bagerageje mu minsi yashize, biza kurangira basubijwe inyuma, ndetse binakeka ko bita Brigadier General Byamungu Bernard uyu mugabo yaba atarigeze aharenga. Reka nkubwire uko bimeze kugeza kuri isaha. Amakuru mfite aravuga ko ibitero byongeye gusubukurwa nga muri iki gice, ndetse izi nce zose uko zigera kuri 3 no kuva Mwenga, Walungu, Shabunda bisa nk'ari ibice byaje kumvikana imirwano. Ariko by'umwihariko iyi mirwano ntago wavuga ko yaje kugaragara muri Shabunda, ahubwo igice kigaruka kuri Walungu ndetse kigakora nanone kuri Mwenga. Nibyo bice birimo bigira iki, nibyo bice birimo kuberamo imirwano. Mwabantu mwe, iterambere rya drone ahangaha za Repubulika Demokarasi ya Kongo ririmo rirakora agashya gakomeye cyane mu barwanyi ba M23. Ntabwo ibi ngibi ndi kukubwira ari ukubeshya, kuko abenshi mu barwanyi ba M23 bamaze iminsi baburira ubuzima muri ibi bitero by'ahangaha. Reka nkwinjize nko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuri ubu iravuga ko urugamba rwakomeje neza muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ngo imirwano idasanzwe yaje kumvikana muri kilometero zigera kuri 15 zonyine uvuye mu mujyi wa Bukavu abitazaka Misimbi. Ahanga bikaba bimeze nabi muri Walungu. Ibi byose bikongera kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho, imbaraga, ubudahangarwa, ubuhanga igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kugarukana ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mbabwira ko mwabantu mwe, ibi Fardc irimo irabikesha Israel. Nubona barimo gukoresha drone cyane, ukabona batarimo gukoresha abarwanyi bo ku butaka, ukabona bahisemo gukoresha Air Force cyangwa se igisirikare cyo mu kirere, menya ko ibi byose Fardc irimo irabikesha Israel. Israel akora akantu mwabantu mwana ku butaka bwa Kongo. Iki gihugu cya Israel kigiye kwikoreza inkoni ishyushye mu 23, bagiye guhemukira cyane umutwe wa 23. Ni mu gihe bivuga ko kubera ko Israel kugeza kuri ubu ngubu isa nkaho ihanganye na Katari, kandi Katari yavuzweho gucumbikira abayobozi ba Hamas, byatumye umubano hagati ya Katari na Israel n'undi utarusanzwe uri mwiza cyane urushaho kuzamba, bituma impande zombi zifata uruhande muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko Katari nayo bivuga ko akenshi ishobora kubishaka gushyigikira 23 bitewe no kubinakorana n'u Rwanda, kandi rwo rukavugwaho gukorana n'umutwe wa 23. Ibi byose bikagaragaza ko iyi ntambara ikibuga kirimo kiracurama nanone cyerekeza kuri biriya bihugu, ugasanga ibihugu birimo birayihanganiramo. Niya ntambara rero n'ubundi yo mu burasirazuba bwa Kongo tuba tuvuga mwana mwe na yindi tuba turimo tugarukaho. G7 umuryango w'ibihugu 7 biteye ubwoba cyangwa se bikaze hano ku isi, umuryango utinyitse, bavuga za UN, bavuga za NATO cyangwa se ibindi, ariko G7 yo abantu bayigezeho barakangarana. Iyi G7 rero yeruye ivuga ko kumugaragara noneho ihangayikishijwe n'ibikorwa bibi, ihohoterwa, ubugizi bwa nabi, ubwicanye burimo biraba hano mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kumugaragaro beruye, ndagira ngo nabyo tubigarukeho. Ibi bikaba byavuzwe ku wa mbere. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba G7 cyangwa se mu bihugu bibarizwa muri G7 bagaragaje ko bahangayikishijwe cyane n'ihohoterwa rikomeje, ndetse kwiganza no kugaragara ku burenganzira bwa muntu mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bavuga ko ihohoterwa rishingiye ku gitsina noneho irishingiye ku makimbirane, no kuvuga kutumvikana hagati impande zihanganye, ariko by'umwihariko bakita ku bijyanye n'ishingiye ku gitsina ngo ryafashe indi ntera hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ku buryo byabaye nk'igicumbi cyaryo, nk'uko bigaragara mu itangazo ryaje gushyirwa ahagaragara nyuma y'inama yabo yaje guteranira muri Canada. Ati inama yabereye Niagara tariki 11 n'iya 12 Ugushyingo iyobowe hariya na G7 muri Canada. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga barimo uwa Canada, ubufaransa, ubudage, ubutaliyani, ubuyapani, ubwongereza ndetse na Amerika, n'abahagarariye umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi bahamagariye impande zose
kurinda abaturage ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo bongere ibikorwa by'ubutabazi mu turere twibasiriwe n'imirwano mu burasirazuba bwa Kongo. G7 kandi yasabye impande z'amakimbirane, ni ukuvuga ngo uruhande rwa 23 uruhande rwa Kinshasa kugira uruhare mu bikorwa by'amahoro hashingiye ku cyemezo cy'umuryango w'abibumbye ushinzwe umutekano ku isi ku mwanzuro wa 2773 no gushyira mu bikorwa ibyo biyemeje mu masezerano y'amahoro yo ku itariki 27 z'ukwezi kwa Kamena, ndetse no gutanga amahirwe no gukurikiza amahame yo ku itariki 19 Nyakanga kugira ngo uburenganzira bw'abaturage bwongere gukurikizwa. Amaherezo rero abaminisitiri bakaba bavuze ko mu by'ukuri bishimiye ubushobozi ndetse n'umuhate by'Ubufaransa bagaragaje mu minsi yashize mu kugerageza gushaka amahirwe yo gutuma abaturage bagirwaho ingaruka n'ibibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo babona igisubizo. Murabizi ko ejo bundi perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatumije mugenzi we Fardc ndetse aha byari mu kuganira ndetse no gushaka igisubizo cy'uburyo ikibuga cy'indege cya Goma cyafungurwa, kabone n'ubwo kugeza uyu munsi inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zitigeze zigaragaza kubyishimira. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibi ngibi byari byagiye bigarukaho cyangwa se byari byagiye bivugwaho, bivuze ngo Ubufaransa muri inama bukaba bwashimwe cyane. Rero baravuga bati bravo, n'ibindi bihugu byose bikomeze gutyo, mu by'ukuri bizagera aho bigeza iki gihugu. Amakuru yihutirwa rero cyangwa se urgence information ugomba kuhamenya nuko Nzibira hongeye kumvikana amasasu, ubwo turaza komeza tubikurikirana. Abashaka kuza kumva byose kuri Nzibira mu masaha nimugura, nizere ko turaba twamaze gutera agatebe ahangaha kuri Region Info hamwe na Bosco Mutaramu cyane. Mu by'ukuri dutegereje turi benshi twumva uko biraba bihagaze, mwabantu mwe ko nanjye ndategereje ko nakira amakuru ari guturuka Nzibira, mubwire akantu ku kandi uko byifashe. Nge nari Bosco Mutaramu cyane.